Ukatang ka People's Democratic Front (PDF) Namau Kendro constituency uba Bantai Dorling do haka Hendro Tarik Urempang ula thep kerteng haka office u Deputy Commissioner East Khasi Hills District banya konya ka election ke Bansalong haka Arphonyo Tarik Urempang habakeli la undang wan biang haka board haka ni ka election banwan ubaling do ulaong ba usos kem 6% ba uwan biang haka board namal bagi padpa kilayoi kam jong u haki sansnem baladep Hakini kisan senam baladep kaseng PDF kadan hapo kasengiu ke NPP hakabaya day baki kam ki baga sorkal MDA kalale Henry ubaling doa uloong baka longpat ke basai manu balatre pat pendep elaka kamram laka benta ki padba 100% ini tu ipi ipajba ila i gikam di bangitray but kumbaga juang bilang ilo statement mga krek kam kala kren kam jam banyak kecil but kay ka ba ipajba kuwa dun i kam ban ngala tray ngala le ipajba ngala dukya dudam naman ni kuwa dan wanra itu jingkela ngala le itu jingkela ban wanra itu sintin di babya ban wanra itu jaga puli di babya ban wanra itu jaga semar bapang besitom di babya but ban yarap ipajba kidan kam dijinge kubide bat bubun ini keren le itu skim na keren su naman di le kumari ban le ban iPhone ban Samsung sipajba dai na taga daw di ipajba ru kumangi agri sini bagi kuah sisa ban nang penjab yang ini bantai do ada election hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa